الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کوروکر است، بلکه از آنم فروتر است. درود و رحمت الله مهربان بر همه آن کسانی که مرا میبینند و مرا میشنوند. الله مهربان دعاگو هستم که خداوند همیشه در پناه رحمتش همه شما را نگهبان باشد. الله را دعاگو هستیم که هر مصیبتی که بر سر هر یک نفری از ما یا در دین ما وجود دارد، خدای مهربان با فضل کرمش همه این مشکلات ها را برطرف گرداند. خداوند بیماری ها را شفا دهد. الله را دعا گویم که مهاجرای ما، برادرایی که امروز برای به دست آوردن نفقه روزگار بیرون از خاندان هستید، خداوند از شر همه بدی ها شما را نگهبان باشد. برادرای عزیز و گرامی، اصلا من در همین صحبت های خودم، در موعظه های خودم روا نمیبینم و راه هم نمیتون بر سخت گفتن یا تند گفتن یا کسی را مقصد هدف خودم قرار دادن. هیچ وقت در موعظه های ما این چیزا جای ندارد، ولی احیانا بگیم رنگی که دیگر مجبور میشیم وقتی میبینیم گپ زدن و میبینیم رفتار و میبینیم بعضی مثال حالت ها را، بعد نفری را مقصد مورد هدف قرار میدیم. برادران و خواهران گرامی، امروز من میخواستم در اطراف همین نعمتی که با گفت دانشمندهای ما و شما بعد ایمان نعمت امن و آرامی، کمی من برای شما صحبت داشته باشم. چگونه ای که شما با نعمت ایمانتون، با نعمت اسلامتون، با نعمت بگیم حیات پدراتون که زنده، مادراتون زنده، فرزندکاتون که هست، خانه و درتون که هست، مقصد ماشین دارین، شرایط دارین، برای اینها وقتی که شما شکرگزاری میکنین، از همه شما من خواهش دارم و با شما بگیم یک گوشزد میکنم که نعمت آرامی را هم به قدرش برسیم. برای همین آرامی که نمی حاضر داریم، تینجی که حاضر داریم، همین را هم در برابری بر هستی پدر و مادر دینت وقتی شکرگزاری میکنی، همین را هم فراموش نکن. زیرا آیت قرآن است که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بر هر نعمتی که شما اگر شکرگزاری کنین، من همون نعمت در شما بر دوام نگه میدارم، ولی اگر بر همون نعمت شما ناسپاسی کنین، زود است که اون نعمت از شما من میگیرم. از این لحاظ برای هر یک کدام شما من گفتنیم که پیامبر گرامی میفرمود من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له دنیا بحذافیرها. معنای حدیث گوش کنیم برادرای عزیز و گرامی. حضرت میگد که وقتی شما سحر میخیزین میبینین که خانه‌کاتون آرام، یعنی بین در خانه یگان جنگ آیلوی نیست،
ягон нофаҳмӣ байни якдигар надорен. вақте мебинен аҳли хонавода ҳама ҳак мақсад сиҳату саломат. вақте бигем аз тиреза сартона берун мекунен, мебинен кӯчаҳову шаҳрҳо ҳама ором. як. ду. вақте мебинен ки дар хона хӯроки якрӯзара дорем. нигоҳ кунинда, якрӯза хӯрока дорем, оли пагоҳиша надорем. се. ҳаргоҳе ки мебинем ки дар саломатитон ягон камбуде нест, дастакот кор мекуна, чашмҳот мебина, забонат мақсад гап мезана, поҳакот ҳаракат мекуна, яъне тани сиҳат дорӣ. се чиза ҳазрат гуфтанд. яке оромӣ, яке якрӯза хӯрок дар хона, сеюм тани сиҳат. баъд чӣ гуфт? факааннама ҳизат лаҳу дунё биҳазофириҳо. худованд ҳамин се неъмате буд дар ту дод. бибин, ин неъматҳое ҳаст ки пайғамбари гиромӣ иёра дар мадди аввал гузошт ки аз ҳама неъмати болотарин ҳамин аст ки худо бар ту дод аст. пас чӣ гуна бар ин неъмат мо шумо шукргузорӣ накунем? пайғамбари гиромӣ ки бо ривояти абдуллоҳ ибни аббос аст, мегуфт неъматони мағбунун фиҳимо касиру минаннос ал-амн вал-офия. ду неъмате ҳаст ки инсон мегӯяд ба қадри ин ду неъмат намерасад. мерасад вақте ки аз даст меравад. ин неъматҳо чиянд? яке оромӣ, яке тани сиҳат. барои ҳамин вақте ки мо агар ҳамин ду неъмата дошта бошему, агар ба шарти ба ҳаминҳо шукргузорӣ накунем, маънош ҳамин ки шумо куфрони неъмат кардем. аз ин лиҳоз бародарону хоҳарони хеле гиромӣ, ман ишорам бар ҳамин аст ки бисёр аз касоне ки мехоҳанд хоҳ аз давлатҳои хориҷанд, хоҳ аз дохилаи худ монанд, хоҳ мардуми тоҷики худ монанд, мақсад ба ҳар роҳҳову равишҳо мехоҳанд ки ҳамин амну оромиро аз мову шумо бигиранд. ҳамхеле мақсадҳо ҳаст. ин чизо тӯҳмат нестанд. ҳамин давлатҳое ки ноором шиданд, ҳаминҳоро бубинем ки мақсад аз дохилҳои худшон ҳамун нафарҳоеро мақсад омода карданд ва дар ҳамун мисол мулк ҳамин нооромиро оварданд. дигар вақте ки ҳамун нооромӣ ки шуд, шумо яқинан донем ки дигар ӯро барқарор кардан бисёр кори мушкил аст, бениҳоят мушкил аст. аз ин лиҳоз ман аз шумо ҳамеша як чӣ бигем даъват бар ҳамин мекунам ки бар ҳар як гуфтаҳое ки имрӯз мо шуморо мехоҳанд бар алайҳи якдигар, бубин, бар алайҳи якдигар суханҳои носазо бигем ва ҳар як масъалаву масоила сабаб меорану мехоҳанд ки бо ҳамун тариқ дар ҳамин мулкҳои мо шумо ягон безобитагиву ягон бесарусомониву ё аз ида бадтарш бо ягон кори дигаро ба вуҷуд биёранд, дар ҳамин масъалаҳо хеле хеле бодиққат бошем. ман барои шумо як мисоле аз ҳаёти пайғамбар меорам. шумо мумкин дар ҳамин масъала баъд ба қадри оромӣ бирасен чӣ аст. вақте пайғамбармон нияти ҳаҷ кардан, ира дар китобҳо сулҳи ҳудайбия мегӯянд. бинен вақте ки омад ба наздики Макка ки омад, аз намояндаҳои Макка, яъне аз намояндаҳои бигем касоне ки душмани пайғамбар буданд, мушрикҳои араб як нафареро ба номи Суҳайли ибни Амр равон карданд ки бура ба пайғамбар як аҳднома кӯ, як шартнома кӯ. шартномаи чӣ иборат буд? якум чизеро ки вай гузошта буд, бубинен, дар ҳамунҷа мақсад ин буд ки имсол ту агарчи ба нияти ҳаҷам ки омада бошӣ, ту вориди Макка намешавӣ. яъне аз ҳамин минтақаи омадагит ҳозир ту пас бигард
мақсад мо тра намемонем ки вориди макка шаед, мисол бо и асҳобот биёи тавофи хонаи каъба кунем. И яке аз пешниҳодошон буд. пешниҳоди дигараш ҳамин буд ки ҳамун намояндаи бигем маккара 10 сол бо мо созишнома имзо мекунӣ ки ҷанг байни мо ва байни шумо нашавад, яъне дар ҳолати амну оромӣ зиндагӣ кунем. хоб ҳазрат гӯш кардесай. сеюм шарти ман ҳамин аст ки агар касе аз макка, яъне касе аз макка агар, яъне аз бигем ҳамун мардуми худи дохили макка имон биёраву бия ба пеши тра таслим шава, ту ура бояд бар бигардонӣ биёрӣ дар дасти мо битӣ. нигоҳ кунед, яъне одаме ки имон дора меёрад, ба пайғамбар имон меёрад, ту ҳамура пас гардонда дар мо метӣ. лекин агар аз тарафи ту, яъне аз мусалмонҳо касе аз ту рӯ бигардонаву бияд да мо таслим шава, мо ура дар ту бар намегардонем. гӯш кардесен ки чӣ шартнома мондааст. пайғамбари гиромӣ ҳазрати алиро файрод кардан, гуфт биё аҳдномаро имзо мекунем, биё аҳдномаро бинавис. баъд ҳазрати алиро гуфт бинавис ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим. вақте ҳазрати алӣ хост ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим бинависад, ҳамун намояндаи макка, ҳамун суҳайл бигем ибни амр гуфт мо раҳмона намедонем, раҳмонш кияй. уҷо бисмиллоҳи раҳмон омадааст, гуфт мо раҳмона намедонем, и хел нанавис. гуфт бинавис ки бисмикаллоҳумма. пайғамбара бин розӣ шид барои амн оромӣ. нигаҳ кунинда розӣ гуфт бинавис бисмикаллоҳ, бисмиллоҳро нанавис, яъне бисмиллоҳи раҳмони раҳима нанавис, ҳамун бисмикаллоҳумма бинавис. хоб дуюм 10 соле ки дар байни мо ва шумо ҷанг нашавад, бинависира, нависонда. баъд сеюм ҳамун паймонеро ки аз мо касе дар ту таслим шид пас мегардонӣ ва аз шумо касе дар мо таслим шуд мо ура бар намегардонем, урам ҳазрат нависон. баъд дар ахир нависон ки ин аҳднома аз ҷониби муҳаммад расули худо бин, яъне муҳаммадур расулуллоҳ. ин суҳайл баъд намояндаи макка гуфт охир мо тра расули худо намедонем, яъне мо қабул надорем ки ту расули худо бошӣ. барои ҳамин ҳамун расулуллоҳро гуфт хат бизан, бинавис муҳаммад ибни абдуллоҳ. ҳазрати алиро гуфт ки расулуллоҳро бинавис абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни абдуллоҳ. ҳазрати алӣ гуфтанд ман ира қудрат надорам, ман расулуллоҳ будани тра қабул дорам, ба ин хотир ман ира хат намезанам. ҳазрат гуфтанд ки азбас ки хонда наметонистанд, гуфтанд ки дасти, яъне қалама дар болои ҳамун расулуллоҳ бимон, ман худам хат мезанам. бурдан дасти ҳазрата дар болои расулуллоҳ мондан, ҳазрат расулуллоҳро хат зад. шумо бибинем бародарои азиз, барои амну оромӣ ҳазрат дар чӣ аҳдномае имзо мекунад, то ки оромӣ бошад, то ки осоиштагӣ бошад. шумо медонед ки оли ҳамин оли мактуб имзо нашида ки ҳаминҷа яке аз нафарҳои аз макка ки имон овардагӣ буд, дасту пош занҷир бастагӣ, ба номи ҷандал ё абу ҷандал меган, ибни суҳайл омаду дар пеши пайғамбари гиромӣ мақсад афтиду калима арза карду, гуфт ман мусалмон шудам, ман дар ҳамин макка мусалмон шуда будам, вале дасту пои маро бастанд, маро озор доданд. хоб ба ҳамин хотир ман омадам дар шумо таслим шаваму маро бигирен ҳамроҳи худтон мадина бирен. ҳаминҷа намояндаи макка ҳамун суҳайли ибни амр ана гуфт анамин мактуб аз сари ҳамин гуфт оғоз мешавозӣ, анамин аҳднома гу аз сари анамин одаме ки омаду таслим шид, анамира гуфт пас мегардонӣ дар дасти мо метӣ. пайғамбар мо гуфт охиёли мо имзо накардем. гу имзо накардем, аз ҳамин ҷозир агар ҳамин оғоз шавад мо мақсад розӣ, агар нашавад мо розӣ намешем. ҳазрат гуфт ки майлаш. ҳамун абу ҷандала бародарои азиз тасаввур кунед ки мусалмоне ки омад худша таслим кардай, тамоми асҳоб ин манзараро нигаҳ дорад,
گرفت در دست همون سهیل ابن عمرو که او را با پس میگردونن میبرن مکه اذیتش میتن، در دست همون دادش. چیش گفت؟ گفت اصبر واحتسب. گفت ابو جندل گفت صبر کن. ببین صبر کن و در این صبری در ایمانت گفت تو چیکار میکنی؟ تو اجر میاوی، تو پاداش میاوی و انشاءالله از خداوند امید داریم که آینده برای تو یک رهایی از جانب خدای مهربان هست. برادرای عزیز، شما معامله را ببینین، شما کار پیامبر را ببینین. آیا اگر ما امروز همین سردفتر خودمان برای امن و آرامی کار پیامبر گرامی را اگر بگذاریم یگان خطا میکنیم؟ یعنی دلسوزی پیامبر برای آرامی که به چه چیزهای مقصد راضی میشوند اگر ما در خودمان، مقصد من چیه؟ مقصد من همینه که در هر یک مسئله و مسائلهای خردی که از همون میتونن که مثال یگان ناراحتی و ناآرامی در همین جامعه ما تشکیل کنن، ما برادرای عزیز همین نعمت آرامی را که حضرت بین در چی چیزا راضی شید باید پیش نظر خودمان بیاریم. از این لحاظ مقصد ما هم همین است که به قدر همین نعمت آرامی ما و شما برسیم برادرای عزیز و گرامی. فریب هر نفر نخورید. دیدین که یک گروه بچکای ما و شما را ساده یافتن، همون واقعی که در روسیه شید ساده یافتن، دیدی چقدر بدنام کردن. در 2 سال برادرای عزیز، در 2 سال تصور کنید که قریب 72 نفر از تاجیک ما را در روی دنیا سوء استفاده کردن. در هر یک دولت‌های اروپا و غیر اروپا و ایران و افغانستان و در هر یک دولت‌ها از فرزندای ما و شما سوء استفاده کردن و فرزندای ما را بدنام کردن، ملت ما را بدنام کردن. که برادرها هر جا که سفر میکنن میگه وقتی میبینه شناسنامه الکه یک هراس ترسی در وجود هم مردم پیدا کردن. این برادرها به خاطر دین نیست، ایرا به خاطر بدنام کردن انامین ملت ما و مردم مسلمان ما هست. برای ما در یگان جا یعنی باید آسوده نباشیم، یعنی یگان جا باید ما با کسی مثال داد و گریفت کردن نتونیم. برای یک هشدار دادن شما هست که مقصد فریبی بسیاری آدمایی را که شما را به هر یک نام دین و به نام خدا و رسول مقصد فریب میکنن، اینقدر ساده نشین. ببینید چقدر ما و شما برادرها ساده ایم که یا فالبین فریب من میکنن. یعنی فالبین آخی حالی بده که همون فالبین داره، او بیچاره مقصد همون نیرنگ هیلش استفاده برده است که یا دهنان بیا و بخره. اگر او اینقدر دانش ذکاوت و مقصد فهم می داشت، همین قدر بیچاره خودش خار و ذلیل و نیرنگ هیله میکرد در پیش موتو. برای همین شاعرها میگو هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. قولی او را قبول کردگی آدم از دین بیرون میگن. ما را در تاجیکستان فالبین ها فریب میکنن. این قصد ساده ایم. یک جوگی ببین، یک جوگی میآید خانه دا دست میگیرد، ای روی دستت ای کفی دستت، تمام آینده ایتنا میگه که انسان داری باور کنه دایره ایمان بیرون میشود که آخر آینده ما را الله میدونه. دین چقدر ما ساده ما را الله که مقصد چیکار کردن اینه آموختن من که همین قدر ساده که جوگی هم فریبش میکنه، فالبین هم فریبش میکنه. اونا قماربازایی که هستن لاتاری بازی میکنن با همون مثال مبلغاتون میخرن، ببین فریبون میکنن. یک مهر بیزنس آمده بود، مردم فریب کرد، میلیون ها گرفته خوردن، گریختن رفتن به هر جایی که زندانی شدن. یا گروه هایی که میبراید مثل نمی تکفیری و خوارج و سلفی و هر کی میبراید به نام خدا و پیغمبر ما طرف فریب میکنن. تا به کی ما برادرای عزیز با یا پیروی میشیم؟ تا به کی مقصد این قدر بدنام میکنیم خودمون؟
анамин чизора ба назар бигирин, ба неъмати оромӣ бародаро хоҳарои гиромӣ бирасен. ранги ҳамин динтону имонтону ранги чӣ хеле ки худта эҳтиёт мекунӣ, ҳанамин оромира эҳтиёт кун. инам як неъмати оромира ма бугум, инам ёз берун мебирой кӯдакако бозии доранд, ханда доранд. бубинед ӯ тарафтар нигаҳ мекунӣ, оилавӣ дар болои мисол дар назди як ошхона нишастагӣ, хоб дар пешошон тамоми навъи таом хӯрдистанд. поёнтар мерай дарои масҷидомон кушодаам. мардум ба ҳазури дил рафтагӣ, мисол дар масҷид шитагӣ, кадомиш тасбеҳ мехонад, кадомиш тасбеҳ мегардонад, комиш қуръон мехонад, комиш мисол намоз мехонад. даракҳои масҷид кушода. назди бозорову мағозо мерай, ордҳора қобчаҳои орда бубин. тамоми намуди мисол бигем маводи хӯрока ҳама сар задагиай. ҳамаи неъмати оромиай. агар акси ҳамӣ бошад чӣ хелем? на як кӯдаки мо дар берун бозӣ карда метавонад, на як ошхонаи мо кушодаай, на як мағозаи мо хӯрока дорад. бубинед ин масҷидо ку билкул данҳошо бастагӣ, дигар як кас ёди масҷидам намекунад. ҳамун замонои нооромида хӯрока мехӯрдӣ, мазза надошт, барое ки асҳабо ором набуд, барое ки берун тинҷ набуд. барои ҳамин бародарону хоҳарони гиромӣ, дар ҳамин ҷаҳат иншоалло суҳбат ман ба охир мерасонам ва иншоалло барои шумо гуфтанием ки ба қадри ҳамин неъмати оромие ки дорем бирасем, ҳамира ба дандонҳомон бародарои азиз бидорем. мисли бигем чашм, гавҳараки чашмвори бояд ки ҳамин оромира мову шумо эҳтиёт кунем ки шукри аллоҳи меҳрубон. мактабхонаш мактаб хондисай, масҷидравуш масҷид рафтисай, хоб бекоракаш мисол бо дар як кори дар берун нишастагию суҳбати худша дорад. халас неъматҳои оромӣ хеле зиёдай. инами ҳозир мехези бихез хуҷанд мерай, кӯлоб мерай, ҳисор мерай, куҷой мерай. ягон мақсад ваҳму тарс дар дил мо надорем, ба хотире ки оромӣ дорем. худованд бозам ин неъмата дар мову шумо поянда нигаҳ бидораву ҳар касе ки дар ҳамин оромӣ мисол бигем ки хоб мо кӯшиш мекунад ки ҳамин оромӣ дар мо боқӣ монад, худо умри дарози бо баракотш диҳад. бозам бародарои азиз, хоҳарои хеле гиромӣ, умри дароз, тани сиҳат, хайри дунё охират насибтон кунад. Амин я раббал оламин.